Hello, supite ho. Korean drama movie lungsit umta king dalian kiti chu. Episode 3 apanin 5 chan explain anabol tau hite. Ipi hile chi channel lahi nahunglu na masapen hile. Lungsit nin like, share, subscribe nana ki bol dingin kahinti min hi. Episode 3 yung kipat pat nahin. Sarangin zong Mr. Van nahin khua nanuto na kivok ma num na sa na pen. Ay lole na gente na pen. Nasu umil mo khat hin season 10 ahendong tan hi hijitu masapena hong kido chu Mr. Van Zong alung adong le en chuting le sei di zong hepun hi aji chu ma hi ania wa pa na anu zong namu kha alo anu ta zong anaki vop khalo dan hi hijipa chun Van Zong ato namuna pa na chun akipat do en munchum lang chu azun jing tan hi sarangin zong Mr. Van hin boy na khota khat nei ja ga pot do hi tin life ve ho ngai dinga chun aphat phat nan ana sejin hi Mr. Van Zong phat chom khat jo chun hung kinin sarang ko ma chun nei thu do agut na lekha ho chu nei ve sai na tin aga ave tan hi jepa na chun man zong ichi lekha ho si chu pai mang su ke jin ichi a lekha a ki sun ho hilawa nangin nalunga nei do anum pen ho zo chu nei dong in tin sarang ko ma chun na sei tan hi sarangin zong nisalum kun hi hoji tin han sei do tan Mr. Vanin Zong patike chan kamupui chin anajin chi hitin ga ve hiti tin sarang chu pui phei tan hi sarangin zong Mr. Van ko machun ipidinga hiti tabanga chun umham nangding in imacha hi punti hi zong le ke ho tabang dingka ni hla a kilo thu a sumle pai ki hol thu ho dinga hin ha sale e aji chu nangin buin ha satna na tu kha lo hin napa company ana tong ni hi yan thei ta ke ho ta ba na tong ni lo ji an he lo hi hiti hin hi in chuting le ke zong kana to na hi ni su bui pi gut hi in nangman phat su mang na di mai maza na na to ahin la ke ho hi chu ka hi pu ve nangin na phat naga su mang mai na ji a midang ho hin khu zong to kha the hi hichi hi hethi minatin Mr. Van ko machun an seitan hi Mr. Vanin zong nga nu chu nai phejin nangin nei thu do chu keidinga itina na na ham nangin ne hepoi an tin hi hichi zana hin sarangin zong gulhang pa to sei chu agelin ahin la ahethim thei pun hi hitin phat chung chi in ajing ni khu chung hi kitan sarang le Mr. Van chun til hi ipp ham hi na bol honin chuting le photo shoot ho zong hi na bol honin hi ichini kho hin sarang in zong Mr. Van ko machun camera mai be hin na mai thlai sa in kipa en lang nuzin atile Mr. Vanin keiman e sante bangin bol thu mai lai ki pa hi ka bol thei pui atitan hi ahin la sarangin kin zong ka bol thei ni sa ham ahi wanga company a ding le camera maya dinga chu imai lai sa anga he chulem ahin tikinin hi hiti a chu na bol num lowa hi zong le keiding gelin lang na mai lai sa in ati lowa hala kana to na zong hi ato kha the hi ahin titan hi ijozo si han chai zo wa hin in lang hom kilia gutawin ahin la sarang le Mr. Van Hung na kung chu pholo changlo wa hin atol pa chun ase e ahin titan hichi achun achi na diu lungthei talo wa chun anai lam khat na hin jan khat di pa dingin hong umhlon tan hi hichi zan hin zong hiti chun don thei chu ana don khom hlonin hichi zan hin nunga anu in zong ulang pawan ko machun hiti hin ana sei ki tan hi nangdingin nui hi ha sa le in ahin la kewa phat si in ki pa hi zong lang kanui nui jing hi interview ko bola pana e na hilu hi kewang kji a mi again thei ting le ama sangin kin ka thu lal zo ji e anatin hi sarangin zong Mr. Van ko machun itidana nang na nui thelo ham atile wanin zong kanui num lo na hi piji ham anui ho hi ka ve na hele ahliam nyanen kamu
ichizia hi kanui nom lo hi ain titan jiphana chun sarangin zong anui ho chu obona iti ahliam mi theidi ham akipa ta anui zong mi tam ta ding ka ta sani anati ni hi hiti chun phat hong ki chajin sarang le Mr. Van Zong inlang hi ong le hlun ki hlon tan hichi zana hen wan pa le au nu zong hi wan ko ma chun hong hlon tan wan pa zong chu hong lung hangin nang hi amina head manager na hi bove sarang chakha chu hi le i company zong min si di ading hita chula ne het lo ham atin ahin ho se tan hi tuan het ding hi le company a hi sumi za hung lu na itabanga kimang cha ham ti hi na khu dibo hetai e ho dinga lungsit ngai lut sa nga thupi zo chu sumle pa hi ahin ti tan hi ahin la wanin wang apa ko machun kanu chung chang thu hi ka khol chil set ding hi an ti tan hi hiti chun ama ho zong hi chilai muna pa na chun hong ki khen ta ven azing ni khu hi ong hitan king hotela dinga chairman pa wan pa hi sarang ko machun hong ta hi wan pa en zong sarang chu na satain apa cha en chu teng le hichi hotela dinga athupi pen king the land kiti a hi na nong to ding hetai tin sarang chu ana seita nahi hiti an sei do achun sarang zong chu amit hong ko lap jingin alung thima chun ki pa na lin ta ai nei ta nahi hichi zan hin vanin zong a office a laptop ma chun nunga mel hoita sarang lim chu ana ve jingin ana nui siu jingin hi pha chom kha joven ma zong ti gelin sarang hi thil khat be pi ding tin office a pana chun ahung do tan aman zong interview abol gut masangova nganu kisim na chu han gel do in sarangin manji nenu ho chu ain cho pi in ain cho jin nganu sarang chu pi ding in hong ho le tan pha chom kha jowa hin nganu sarang chu Mr. Vanin zong ain mu do ta ba tan chipana chun sarang chu Vanin zong anung anjui pe tan hi hiti a ki pa ta le kiniam ta thil pi ding tia sarang nung hanjui pe lai ta hin sarang chu pasal khat to hong ki kol tu chu han mutan hi hichphana chun Mr. Van Zong lungna ta chun hong ki le tan hiche hin episode 3 zong ani ki chai tan hi hichizo hin episode 4 hong ki pan kinin nunganu sarang hi adoma pa chu to ani ki mutu adan hin adoma pa en zong sarang ko machun phatma sa a kabol hil hone ngai damo tua panin hiti tabanga chun tapungi etitan ahin la sarangin wang ngai dam ka koma izat ve na thuma izat ve ka ngai dama izat ve ka he thim hitam ahin la ka he thim chanin na kho che in nahin khu ki khial di pu etin alungna na chu doma pa chunga chun ana seitan hi ahin hi chini thla ahin adoma pa ha tawal ji achun melhoi sarangin adong pa chu ngai dam ding atin hengi a phai hongin munchum khana chi tin kin jong kalunggel ka sei no mi atile adong pa en jong ai pui munchu mai pidinga na sei gur kho ham hichila hin sei jing tangem tin han sei tan hi hiti an sei kit pha na chun sarang jong alung hung na wal be se en o om dan chu ke to ki mutu ding hilowa mun khat na chi na ding om ji a nin ki mu pi pa mai bo dan chulana atin hiti chun aman jong adong pa ko ma chun tuni ni kho apa nin ki khenta hiti nangin jong nei sumilin lang ken jong na sumil tangi atin adong pa chu anada hil jeng tan hi alang khana Mr. Van Zong hong ki mukit tan Mr. Vanin zong nunganu dinga thil acho chu agari sunga pa na chun lamlin langa chun aga apai mangjing tan hile anung nunga hin police hon handel pa jovin Mr. Van chu ahin man tawin hichi ahin police pa chun Mr. Van to say ho chu agialin hile o nang hi nadong manu ji a lungnan hi dan hi ona hungin chom khat keu hiti atin akheu pi tan hichi ahin police pa en zong nunga mel hoi hi lep na hi bove ta san hi in amai so lai sel khu apulang hin asunglanga khu lunggel chu mani jiu hi bovetin Mr. Van ko ma chun na sejin ahin la aman wang
police pa ko machun ai po hi chi chu hi pu ma khu atin hi chi pha na chun police pa en zong hiti hin an sei pi kitan hi nunga ilung sit nu ko ma hi za cha loading ki phat lam loading mi za anin lung sit nen chan jong le ken lung sit kan chan banga koima lung sit nen chan pun ti ti a sei jing ding hi tin ulang pa ko machun ana sei tan hi zo hin nunga anu sarang chu hong ki mukinin ba chunga pa na chun tun silung pumpumin api nu hi phone ana boltan happy nang to ki mutu a ka hung no me na khut na bu no hun chu kani anum tai ka hindu chai ati tan hi hi zo hin a jing ni khun api kom chu ga lung tan hi che chun api in zong jinei ding gel lojin inzole na kulwal ding hitai ati a hile sarang in zong happy pi na sei ji ham ji kanei num hi la ji atin hile ichi zo hin a pi in zong kabuhun hi hin sim pi ing kate in na lun ting le na loi na gul pa chu ni asa in amin he hi zong leng kapi in a hun he tin tuita in na ni asa in atile sarang in zong happy se hi in zani hla achun ka ki khen hlon tai an titan api in zong mi wang se himaya chula mi du da lo mi chawai hi ding hi nangin ni ki khen pi thei ho chu thimon anei ji a ni ki khen pi hi ding ka he katunu lungsit ta in ka komin imacha im hi be in na lungel zo si sei do jingin sumle pai ji in gu hlang hol hi be in sumle pai sanga nen ngai lu zo hobu anaki holin ong atin atunu chu en vai hla tan hi isi zo hin sarang zong ana to na hotel langa chun hong kile kitan chini kho hin king the land kiti ichi king hotela dinga athupi pen laya manager nu chu sarang pui dinga chun hong tan hi king the land kiti namun han jot hon lai ta hin manager nu hin sarang ko machun chairman pan ahlen ji ho hi ahleng hil ji hi be e tin ichi hin sarang in jong keiman hotela na to di mai mai bo hi kana gel hin hichan ge hi kin phan ti tin jong kana ki gel pui aji chu lakha se ase ichilai muna na tong dinga jong graduate nga za hin keiman het na jong kana nei pun hichan ge kan pha ding hi kazan mangin jong kana mat phapui anati na hi hichizo hin sarang jong manager nu chu to Mr. Van office langa hin hong pheilon tan Mr. Vanin jong nunga mel hoi ta sarang hen mu achun aking lap jengin ahin la kineu sa anum lo wachun lunggu a ichan giza lungsit wanga chun chera chun num ta naga to kinin hicha chun manager nu in ama hi king galena na tong tha hin hi chi a chu kong he sa hi atin ain seitan hi sini kho hin sarang in jong Mr. Van ko machun ke hi tha ka hin all ola nang ho apana kong kil hila hichlai muna na to dan kan he ding hi anati ni hi wanin zong hichlaya panahin po do hlontan antitan Mr. Nu in zong van ko machun itidana nang hin sarang khu midang ho bola na bol lo ham school chapang nahi sa a hiti a chu na phoji ham atile golang pa en zong koi school chapang thu na sei ham iti ka bol ham antitan hi hichipa na chun Mr. Nu in lunggu ana sel chu kain man do tai na lungkan la ai bove na lungsi na na sei do ngam lo thu hi na mai su in ka hetai sarang na bol na le midang ho na bol na khu ki khile ajingi anti tan hi ahin la Mr. Van chun alunggu a nungsi na chu midang jong a het sa anum pun a office a pa na chun Mr. Nu chu an no do tho tan hi hi zo hin ato khom pi ho anu masa ho chun mi sarang ko ma chun graduate jong hilowa hi chan ge nan pha hi tin ale khathip lo ai lo le degree nei lo wa chun ana ho se hen hu nu win hi ahin la nunga nu sarang in wang hi jo zo si chu ain thu ham ha min hi Mr. Nu in jong van ko ma chun kewang ka ki chawal be se jinge nasu pinu na nu in hotela na tong ho jong akai do do jinge mi khat jong athau wal ji in ana to na panin hai sa in chuting le khat pa jong chu avon neu khat anet ji in ana to na panin hai sa e
anatita na hi Mr. Vanin Zong ipitida na cho chu bol thei hamati le sumlepai hung lu na hi su le ding su tam ding ade ji a bol hi bovi anatita na hi ichizo hin Mr. Vanin Zong ama no za na tong ho zo si chuan khom tan iti bol leo hen I hotel lu ai lo le sumu u khang towa hotel dang sanga hi king hotel hi hung thu pi thei di ham tin han dong tan hi hi cha chun anuya na to hon jong alung gelu chu an sep khom khom win Mr. Vanin Zong asunga na tong nang hon hi win keilung de hilowa nang ho lung de za na ito di he zobovi atin hi cha pa na chun ma ho jong ong di khen kit ta win hi hi zo khat ve hi Mr. Vanin Zong sarang chu message na thonin nana to ki chai chai le ka keu pin nom khat o me tin message na thot ta na hi ahin la a message chu reply jong hungwa atapun Mr. Vanin Zong ole ka phone hi network umlo he di o atin muntin na chun a phone chu na dom le le jengin ahin a message chu reply hung di pun hizo hin man jong a message reply hung ding nga lel na chun exercise ho po bolin hiti chun phar su mang thei thei na chun gamtin hi na bol khomin a phone jong chu thili hi lin na koi ta na hi ahin la kinep na bang chu na hitapun a message chu reply ahung momong tapun hi ama jong alung na be se in ka message hi amu lo hinti atin kul a bol thotan ahin la kul jong chu sarangin anala pi tapun hi azing ni kho hin Mr. Van Zong sarang na to na chun ahung tan sarang ko machun khatve ka keu pinu mi atin hi le sarangin jong van ko machun ipithu ham sejin ain titan hijipa na chun man jong message khan tho chu na mu lo ham ati a do le sarangin ipi message em kamu hi e titan Mr. Vanin Zong kul jong kan bolin nei pik pi pui ka number na nei lo ham ati le nang number hoya ken ka kila adi ham hoila ko na ka number na nei o titan hichi achun Mr. Vanin Zong forma chu na number ho zo si jong bon cha ke ra a hi hichi apa na chu khan kila do chula hichi hi ka kar hin ka number ani ki save in atin a kar chu apin ada hata na hi khatwe hi Van Zong aki gel gelin hi le sarang to ki mutu na ding lampi dang him ma cha gel do lo pha na chun Mr. Nu ko ma chun tuni hla an ni a dingin sarang hin kovin atile ipithwa an ni a eko diham antin hijipa na chun Vanin Zong king da le na na to na ahin mu ki papin a an kung khom pi di win hin sejin lang hin puzo atita na hi Mr. Van Lunggela chu sarang se hungdinga na gel hin ahin la lunggel chu to na bang tapun sarang to ato khom pi zo si chu anahung tawin hi chini la hin sarangin Zong anani anum ta lo ji achun Mr. Vanin Zong ni thei dang ho hi agala sa atan hiti chun an ne win hong ki chai ta win hichi zo wa hin sarangin Zong Mr. Van chu hen ko win Mr. Van Zong ki pa ta a aga chi a hi le sarangin Mr. Van ko ma chun hitin a seitan hi ipidinga kaloi ka paila ni su zum ham nei ho si sanga hiti ani ading tamta na la a nei bol chu ke dinga za cha na chung nung pen le mila a nei zum su na lin pen hi atita ni hi nung si nin nei su bu hi na tin Mr. Van ko ma chun ana taw tho jing ta na hi sarang chi do zo zo wa hin Mr. Van Zong aki gelin ipi ka bol hil hi za ani anum lo ji a adu ding khat kala pi ham katile katil bol chu ka bol hil zo dan hi tam atin ani ki gel ta na hi yezo hin khat ve hi Mr. Vanin Zong le kho hi ana khul le le jing in hi le aman alung gela a khul gut chu anamu do zo tapun office ana tong khat pa ko ma chun 1989 na le kha umlo hamatin adong ta na hi aman Zong sir hi chi bo hi a hi koi thu holding na ti a na hol ham ka he the di ham ti le nang he the he pu etin anada lata na hi ichi zo hen sarang le adong ma pa ong ki mukinin sarang dong ma pan Zong sarang chu pa cha khat ana pin ngai dam na thu mi ni hi ahin la sarangin adong ma pa ko ma chun ka ko ma hi na kisi ta ta a ngai dam na thu mi han lang hi le he chan ge hi pha lo ding hi
ole ke hi ne le cha a ki sabui ni hi sa ham ne le cha ji a ka kingai pi hen lang hi le vel zakhat ve iki khen ding hi tai sarangin zong adoma pa ko machun ka ko min ngai dam zong thum ki ta hi in kachim lu su na hi tai tua panai ni hi ake khalo e hloni atin adoma pa ko ma pa na chun ana chi do tan hi chi zana hin gu zong ana zun aman zong vai pho ai lo le sa tin chu na ki chojin alung nat na om si a agadin jin achun achi tan hi chi lai mun pha ma sang achun hujin avai pho chu hlo mang pi tan hi ahin la sarangin avai pho chu ma dingo talovin gozu chu athu in lun li pum pum achun adin na chu nagading tan pha chom khat jawahin go thu thu a ki gel nu chu photlo changlo vehin gu hong pha to kilovin anung langa panin Mr. Van chun vai pho chu hen domin ahin khu pi in hi sarang jong aga akinu heza hele Mr. Van chu hen mutan omdan chu sarang chu hen khu pi hilowa Mr. Van chu alung nan na om si a hichilai muna chu hungding go dan zo an hitai Mr. Vanin jong sarang ko machun hichilai mun hi ki za hi atile sarangin ipine sei hamatin an dong kitan hichilai mun hi ki za hi an tikitan hi sarang jong hichilaya pana chu ga chi do ding atile akeng ko to sang chun akipalin Mr. Vanin aga atu in hichi ahin episode 4 jong aki chai pai pai kitan hi episode 5 chu hong kipan kitan Mr. Vanin jong sarang su mai chu ga aven ke ngai pidinga na su maya lun hilo nga ham atin adong tan hi hichi zo hin Mr. Vanin jong sarang ko machun chi o gu azui nong thai nge til sarangin jong ke chi theina nge tin anada lagun ahin la Mr. Vanin akhunin atuin agari sunga chun akai lunin agatha atan hi hitia ki tol pe hlon lai ta hin Vanin jong sarang ko machun hitin han seitan hi ipidinga gun na thu ham na vai pho heza ma hamatile ka vai pho hu jin ei mut mang pi tai ahin tin hi Vanin jong ipidinga na ma lo hi zong atile ma ding ka tin ai wangin kamat num tapui so na panin ka vai pho chu na thaleng tua hi ka ki pa ding ai tai kana thawa lo chu ka gen thei le e tu in ka vai pho ka tha ta ji in gen thei na khalin ka gen thei wangin kalung gel anawa tai ahin titan Vanin jong sarangin hitia han sei pha na chun na tu sei dan chu na vai pho hilowa lungsit na lang zo dan hin tina atin hen dong kitan hile sarangin van chu ave thimbe in ima chawang adon but pun hichila ja khun nei kham pi in ahin titan ahin la asei namun alun masanga chun sarang chu gari chunga chun ani mutan hi Vanin jong sarang ai mutka ahin avon chu gu thu pg achun sarang ding hi von sur khat hi aga cho pi in hichizowa chun Vanin jong sarang chu su khangin hichi hi ve en lang na dei lo le pai jengin atin avon cho chu pin kagi lekir wal be se e hichilai khun an gani heti atin ko do tan hi hichizo hin sarangin jong Vanin von han cho pi chu ga ki Vanin hung do a hile Vanin jong hitabang mama khat chu von anaki Vanin sarang chu ki phalam be se en ipidinga von ki bang na cho ham min akingai akilung se di hi sa hlon di hi ga ki khialingi atile kin ka vet tu se la kan cho na hi sa ham ka vet na pha ka sa chu kan cho ai buve na lunggel bang chu kin ka gel pui min ipi gel jong le akilung sir akingai hi lo pol ipi itiam von ko na ki von sa nga pha na sa lo ham hungin ne te ga ne heti atin ne the ne dinga chun ato hlon ta na hi ne the jong chu tampi yan dom ta vin hi le sarangin hi cha za hi koi ne dinati ham atile Vanin ken nang du ding ka he lo ji a hi za hi kala hi phat dang ting le tamta kala lo na dingin ipi na du a hello le ipi na de za ipi na ngai ham nei se pi in aban ki ting le tamta kala lo na dingin atin seitan ahin la sarangin wang
inchi zana zong hin alunggel ima cha na sei pu na hi inchi zo hin vanin zong sarang chu in langa hin aga tha ta na hi le arum mai hlun hlona hin vanin zong birthday ki khat zong hi aga apin na pin ni khu hin na kam na hlum sa anga je hi chi hi kik sim hol a thim pian pa a hai zo wa khan sim sa hi chi hi ananian atin birthday ki zong hi apitan hi le sarangin zong hi tin sei ki tan hi chi ho chu bol ji hi in nang ding a chun ima cha hi pui ahin la atong ho dingin ato phat ki chai nung sanga thil ki sei chu thupi ahin ama chu aphat cha in lang azut lo ding hi tai atile bulhang pa wanin zong aban ting le hiti tabang chu bol ta pungi atin nga nu ko ma chun an sei ta na hi nga ki hian dinga gu lai ta ho na hin nga nu do ma pa chu hong ki tan sarang ko ma chun o hi chi ji a hi ni hen dan hi chu na hiti tabang hi ba ji a hi chan gi ra hi ni na bol hi inia wa pa na ehum ki lung si chu ama ji a ni na hen dan hi chu na ain ti tan hi le sarangin zong nang kanun lui na hitabove ain ti le adong ma pa chun ai le ama hi koi ham nei sei pi in atikitan sarangin wang ama ko hi na ko ma ka sei kho san ta ngai pui na her kho zo ngai pui tin police ho hi aga akul tan hi le adong ma pa chun sarang fon chu la pi in ahin sarangin niam hi hewa ka sola nanup lo le police ho ka funding hi nang kana hian hi kabol hil hi be tuni la anjong ki chin ta in ka heta etin afon chu akila in arum lang chu azun jing tan hi le adong ma pa chun sarang chu azui te te gun jipana chun Mr. Vanin jipa chu aga angong ko jin nang si a ka ma hin anana a kan ki pa sa hi akipa pe pe nin subui hi in aban nen subui ki na hi le na ne kha ding hi etin hijilaya pa na chun hijipa chu ana soldo ata ni hi hijizo wahin Vanin zong sarang chu message aga thot kinin happy birthday aga atin hi le a message chu reply han bol wa alo pha na chun kul a bol pai kinin ke ka hi e nei het lo ham impidinga ka message ne hin reply lo ham atile sarangin zong message reply na ding phat nei pi lo chula second khat zong hling lo la ya kisim chai lo la ya ne hin kul pai chul em ahin titan ipi na sei gur ham tile inzo a chu birthday wish kan bol lo ji a to a hi kan se hi happy birthday atin birthday wish chu aga abol tan hi jizo wahin Mr. Vanjong ki pa ta chun in lang hong ki le ta hi ajinga hin nunga nu sarang hi agul ni to khom hi ji chun agul nu khat nu hin vanin sarang von a chopi chu hen mu do tan ain la do in sarang ko ma chun nang hi na kilep le wanga kilung sit pi ki ngai pi tha na ne ki dan he ta hi una koi ham se jin atile sarangin ai pui na lunggel hon chu hi e ken kilung sit pi ki ngai pi tha ka ne hi e ti tan hi ahin la aloi te ni in ji chu hi a hi le hitbang thilman tam tam min nen pi a hi le nanga kuna ale thu na thil khat be bol nga ji ati pi hlonin hi sarang ko ma chun hi tin jong sei ki hlonin hi koi ma chan alung sit lo ngai lu lo hiti tabang thil man tam ta ta hi a cho pi ngai pui hi chi ji a chu nang jong ne ki gela nanga patna ale thu na thil khat be na pi a na bol nga ji ti hon tan hi amani gela hi hi chi thil hin pi pa hin hi chi thila pana hi alung sit na thu han se ya ana gel pi hlon hin ahin la sarangin hitabang langsang thu chu ana gel pha him him kit lo hi hi chi ji chun sarangin jong Mr. Van dinga chun til khat hi han chotan Mr. Van chu message an thonin kakimu pinum na khat ume na boy de ham han tile vanin jong hingi ka boy de tin message chu reply aga bolin jiphana chun sarangin jong ai le kho pui an tikit tan hitia message an le kit phana chun Mr. Vanin jong nang to kimu tu na ding hi le boy le jong lang kong ki sei ong ta hi de ham tin message aga ale thot kitan ahin la hi chi message chu sarangin anamu tapu nahi aji chu ana to pe anwa hi phone ana thamji lovu hi hi zo hin wanjong
sarang te ho na to na chun agalut kitan sarang ko ma chun ipi seinum na ni ham sejin atile sarangin nangin bakabui di hin ti chula han ti tan hi kichphana chun vanin zong nangding hi pole buile zong lang kong ki se ong di iti le ki mu tu thei di ham atina dong tan hi van hin ki pa ta chun sarang chu ki mu tu pi ding lung na gelin kara chun aga chi phejin aga anga tan ahin lung gelo lambe achun sarang chun nangman ki pa thil pi a von nei na cho pi ji a chu ke man jong I kham hi zong le ki pa za la hi chi hi ka pi num ji a ki mu tu pi ding kan ti hi tin athil cho chu Mr. Van chu pi tan hi sarangin zong van chu thil pi zo wa hin dal ha ding aga ti a hi le Mr. Van chu agaria pan chun hung po do in mun khana chi hi te ka gil kil wal jengi an ti tan sarangin zong ti chu hi le tu ni tha a bilkin ka pi di hi atin amani zong ki pa ta chun mun khana hin ne the tui ho chu agan hlon tan hi ichilai mun apana hung do zo hlona hin wanin zong sarang ko ma chun aban ki ting le na du kani sa ading na thanop nup na aga pui ding hi atin ama zong ahung nui do tan sarang jong wan nui chu aven alung adong hlen o na nui thei ham hiti a nui thei chu jizu aile na chu ipidinga na nui lo his ong photo su na chu nui ding hi chuliam han ti tan hi wanin zong nui hi ka de lo pen ta hi ne het hi lo ham pidinga hiti a chu na sei kit ham bol thu a nui hi ke man ka de pui pulama nui mai hi ka de lo pen ta hi e anatikit tan hi itin pha chu hung chi in pha chom kha zo hin king hotel a pana hin ichi king hotel khan to na ding hin hichilai king hotel a hung ji miao sa ta ho hi thilpi pi ding hin Mr. Van no jana tong ho jong hi ahin sol tawin wang si dum ta chun nunga nu sarang hi tinglang ko chong lang ta hin mi khat to ki mutu ding hin anachi tan hi sarang jong gen thei ta chun hichilai mun a chun aga chi tan athil pi ding chu a chojin hiti a gen thei ta a mula thang akala hichipa in chu aga lun pha nin wang si num ta chun akimu tu pi ding pala no umpon aji nu se chu no umin aji nu in jong ve in company chuma pa na jong thilpi hung ki thot hin ama lo ji en hiti khun adal hagam ta ve atin nangin jong nichilai khun dal han lang nang kilia kitan atile sarangin jong ama ko ma chun aile ama chu hoila ya ama ham tin an dong kitan hi hiti a sarangin asei pha na chun khanu in jong ama to na kimu to nu ma hi le mul chung lang pe a khu nakal to be na lai ding hi buwe na thilpi gu chu hin chojin atin athumin ahin la sarang wang chu na num pun Keiman ama thilpi pi dinga kan cho hin keima ta in ka pi taka sia ichilaya panaga kilelo ding hi atin ichinu ko ma chun ana seitan ichizo hin sarang jong hichilai muna pa na chun athilpi ding choi chu a chojin mul chung chu na kalpi atan sarang jong hiti a gen thei ta a gola dainoza mul chung lang akal kal chom khat jo him wanin jong nunga nu sarang chu hen kultan initi hinam na phat pha hinam tin han dong tan hi hiti chun mani jong akyo hlonin hichipe lai ta hen sarangin thingphung niaw khat hi an mutan ichi thing chu ipi hi jong ki hello la hin aman jong ki pa ta chun ichi thingphung chu aga abonin hi le Mr. Vanin sarang chu ho wangin sarangin chi thingphung mu pha na chun afon akozin ichi thing niaw cha chu abot tan hi le afon chu chamchamin hung thi tan hi pha chom kha jovin sarang jong hichilai muna pa na chun anui lang hin akili ahlan athimil hil tan hi sarang jong pha chom kha jova hin aung khang do in aum na chula athim le lu jengin ama jong aung ki senin nei hu da ovotin aung peng tan hi hiti a pen lai ta hin pholo changlo wa chun chung lang hin helicopter khar hi hung lengin sarangin jong koi hi dem tia achung lang vet jinga hele golhang mel hoita Mr. Van chu na hitan wanjong alung deinu ko ma chu thila thi hin le hin tia hung leng a hin jizo hin wanjong achung langa pa na chun
kalung dei nu kom kalhun phot le kathi le chita nge tin sarang hu do adinga chun ahung chom hla jeng tan hi che hin episode 5 jong ahung ki chai tan hi episode 3 apana 5 chan explain in bol now hi chan hin ki chai tai aban hi che channel la ikimu to kit ka siwin na bon chawin dam sel chi tawin